Abusia for any adrofonon. Mema obibia akwaba ede eba too much GHS. So Gano wahala jumedina ebre asoseye de ebebe sumo. Ewo ye fidi kese isu na ene de ye dasore ye jese wiye yimu a jese yante asem dem. Na de kote ya ene se yinua bema jese wo ye juma ewo eye Peace FM, OK FM. Yenya nana ejei sikapa wadani benkum so wakanchinagu abra aduani esiso na abusia ensanumu enchiremu enie. Sede munim no na watwe na bosumi na afi ya ba ye 2020 de akwakoye afebone papa edi ama eye oman Ghana afi we pa de 2020 senkani enim sesei na ebeba nka ye tena ye 2019 mu eboye mpa ye boye ama 2020 twemu na ye say yetimi bo bi faso from class 1 si yetimi bo ne faso e ma ne ko class 3 na nka ya yesa e de ko ye nim na so no na mo say yentimi nya ne sa ye nya bebebre mu na so anko ya fepa amfa ama ye coronavirus therefore yi e de ne ho bebeji mu ewuwo kofi bi e bebewu ye e ma na chese Ghana fo e twa e jajo esu e bobna enu a na Bishop Benanyako ono so ede ne de eto aso ye sofo bi so set frempon ono so de ne de ebebegu akwemu eka eho enu no ekokoda ye nke yenim sa asa bibia eni ho biemo de hu ya ene sa preku my daughter ono so to na de na chese Ghana for na fe de ehu abo obi a yenim se de ka coronavirus mum ena ekun krofo na eba ne sen ena afede ebinum so ewu ede efa hu enumwa ena eye nua bema no wo Neat FM eye kwadwo afe wono so de akwate ya ne se wono so ada ni benkum eso eno ema chese despite good for so ekokoye ade ya ede ema wo mu yenim se wo mu nsu wie ye chese himpo no mutimi nja ni so no mpo no mo ahim ena ye nua bema na eje sikapa enso ede ne de ababa beto so ene de ya akwakoye arehosem ede ama eye despite group of company limited edumaye kono eye Peace FM OK Neat ne wo mo keka wo YouTube chese akoya arehosem ede amomo se wo mo ede share ba ko efri mu eye kwadwo wiafo okoye chese emritia we bi ni boso mekrampo no endru ye ene se eye nana eje sikapa wono nso so ede ne de aba beto so na nentia ye nya ye ene se abrante yi oyare ye kakra some short illness wayare for a whole year from last year ni mwana na ne ho dodo no an kakra sa de yakote ya ene se ene de yi wada ni benkum so na ye nua be ma yi chese wo bone ho modin yem e wo ne dwumadi a wodi e wo ye dwumadi no ho se eba no se wo ka news eba no se ye ka nyensem eba no enoma chese eno de wo ye ade e wo ho pa na dwumadi a wo hosti pa ene wugidie ene sen sa wo hwa Peace FM a wunyate wugidie ne sen na se dwumadi ni nya ba bonten a wo no ene wo bi a chese wo si enkonya wo ho eka ho ensem a wo maganafo ehunu de a ekoso ewo mu na ganafo ete se de enoma no ekona na se de ewo no etimi ba empofiri mu na akwakoye arehosem ye pa na ye nuanum binom de wo mo adwenkyere eba ye efa ensem we hu na eno na binom se ada bio wo se ye ntwe ya adwen emfa ensusu Ghana fo binom susu se ye prophet Isaac Owusu Bempa enkomhye bi a emre bi wo hye se ye despite media no wo mo ema wo mani na ho na owu kase bi eba betie sina kwakoye se sa enkomhye na ena ebemo na no na binom se da bio ada papa yi ordinity ekokoshe be bi mre bi na afi na so twe we eba wo mo workers eso ana se denti ena masa arehusem we nyina eba adwumayefo no eso na eno na ebinom nso se da bi afi we de no kure ni anya afepa amfa ama papa despite woni na adwumayefo na mama yenkenkan adwenkyere no bi a eba na akua frempoma de wode eba wasi owo bone beni I've lost a dad, a teacher, a role model. Rest in peace, legend. Ghana.
Ghana ashre ejapade ne achede kese. Hey, I can't stop crying. Daddy, why? Ono so edia wode eba ye eno so ono de wahre de kese pa. Wahre eye chire ni. Wahre obi a looking up to him. Say eye ni role model e na afen so wahre eye eja a wona obi a wafa ne se ono ankasa ne ja a wone no etie to hu ne se wahre ade kese. Lamte ni enso ode eba wo say two gone from same media despite group. Oh, time will tell. There is something that we have to investigate about it. Or also so they will who say nipa mienu ena eye afiye mu wo mu ewu ewo eye despite media mu enti e wo say nhwehwemu ekoso because we enye kwa se obi bewuo bosome kramba ye no waka se bia afi bia na se na ba kon so to asoto de a na chese nhwehwemu e wo se ekoso Opuni Elvis e dia wo de e ba wo say I really love him so much Nana, may your soul rest in peace yenya ye great love e dia wo de e ba ye o say rest in peace Nana AJC Kappa may God see you through your journey or no so EDF no yenya grace edia wode e buy or see first Kwejo we afe and now Nana AJC Kappa this year dear may he rest in perfect peace or no so when they say enkane no na Kwejo we afe wono e na chese ni wo e buy ya nya so munim se wono ano wo mu edi hu abobo say dear Nana AJC Kappa so ede ne dear ababa boso nti akwaya rehosem ede ama wo mu how a Hilda ede awode e buy or say this year there is not good crowd. It's not a good year for despite media crowd. Oh God, have mercy on them. On also so edia wode eba ye no. Yenya Anthony and so edia wode eba ye or same. Nana AJ was battling a 1 year long medical condition and it's not anything that you guys are thinking. Please don't make it seem like there is something going on in that industry. There is nothing. It's just a normal illness that he was battling with. And also so edia what they eba ye no or that just an inchiro munutimu so you be our bang a year a branton and as we nim no kakra and watch him say 1 year a year long medical ibi nana den hanum eno ntine eni kwan se Ghana for mo dwen ho ehu ne se yare fufuro bia na se bibi bia na ya na se bia media ni mu bibi ekoso enu ntina sa awuwo no eba we ene adwentwe ni bi a eba ye nua esiama enso de ose rest in peace my dear but I think that that's why should go and ask why his people are dying. Maybe it is not his fault, but their workers on also so edia wode eba ye no or see ehun ebe hia said despite obekwa yen hwehwemu ede afasa ewuwo ya sese atiasi ni media no emu ebia na emfiri wono na efiri wono ankasa anasa adwumayefo no ankasa ehon we ani adwinche no bi a eba ye efa ye nua bema Nana AJC Kappa ni wo no ehun wonsusu a wo fie san na wodwen esi efa ensem yi ehun yenia no ewu ye na kwakwa ya rehosem ede ama enkrofo ebinu mu ni se hunhun mu ade nti e wo se wo mo enhwe na wo mo ntimi enye den enso anu ebinu mu so ejidi se ebia ewu de ebetimi aba wo bia ebetimi ewu empofiri mu enye coronavirus eba ye kra dane etiti se enkrofo ewu enti se nipa no wawu a ma na nya ade wanwa bia emfa so bo na enkonkobo panyipa wo da adwuma yeko no anu ewa nsusu a wo fi den na wodwen fa ensem yi ehun for wadwenche ebra ewotuma GH comment section ebiem so share videos yi fama anuanom adofonom ene abusuafo enyina na follow ye wo ye IG page so atuma GH_ na emrepom ne edumadwenche ebetu edwa dasane yebesane hia makram. Yo, too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one God nie the only one God in GH ho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for
mo a mo wiase afa na ina me recommend ema mo too much gh kra